Mizo Channel chuan thlir tu mi pi zong zong te chibai kan buk le chewa hei tun lai issue lar tak mai kan Chief Minister Pu Lalduhoma'n Aizawl Law College zirlai te hne na athu soi chungchang phi sakot le ILP chungchang te ate ti zoram dung le wanga siam na sa hle meya chuta chuan amain Congress Mizoram Pradesh Congress Committee spokesperson Dr. Lal Yanchunga kan kom towa kan channel apo kan tichuak towa ole hei vani thak tak mein Mizo National Front party atangin senior politician an party a hian National Core Committee member nilayan iya tin MNF Sarkar Khan Deputy Chief Minister ania tin ram nuai lama po kan sia tangin ani hi Chief of Army Staff ania Chief ni na nei Army Luber ni na nei ania tin remna le muan na chungchang phi sakot te Memorandum of Settlement siam don te poin akula taya tang ania thukalam le holam sevek kania chu wang chuan Tawnluia na tuna hun thatak mai hun chep takara min pe hi kan lo me ma ama saberin kapu chibaile ole A&J Mizo Channel chuan tun lai boruak kan Chief Minister Pu Lalduhoma'n Law College zirlai te hne na thu soi chungchang khan zoram dung le wanga ti atam hle meya chuta chuan MNF inron chua khan del hitlanga te le mun sang sanga te remna le muan na om theina tura khan in kalkual nin ka sia khang zong zong khan amhala tu le engkim se pha in nia chuta chuan amha sabera ka zo du che chu kan Chief Minister Khan khamia thu soya khan India Sarkar le party pakhat inrem na ang chawa khan phi sakot kan ti mai Memorandum of Settlement kharon chuata khalai khanin enge soidu in ei milo sil ta che khongai in le kalo me voi da hit kon mun tak kan ne wang kalo me tu na kan Chief Minister dinglai ina remna thung chungchang thu belchian dol lo lutuk asahi poi kanti ke po amiga pathian kai hroya ram nuaya kumsom ni lo rammu ngam chepai te atling lawa uap lum tu ber mi chip te lo ni in remna in piak na po pulal denga atira tanga troi o ma ato pakan sain dan thanga tel kalau ni ve kara khatiang anga embedded le Mizoram le India Sarkar tena remna thuthung Memorandum of Settlement an siam asai bot bang khapoi kanti voinni hian athisai hi sud le tu point kan party hian kan du ani ti chuan kan sia jun ni somtum sang khajako somriat le paruka Delhi Mizoram Sarkar IO Chief Secretary Pu Lalduhoma'n India Sarkar IO Home Secretary R.D. Pradhan Government of India 10 MNF IO in Pulaldenga MNF President le MNF Underground Sarkar kan President Pathum 10 remna thuthung an sai na sai zo ve le zo rampuma Aizawl khope khatikop kham ni puin lawm lo reng lovin an soi dan tak phei chon zurui po anin sual du loveti khopin kha rem na khan rem na akenga alom kan lom mani voin ni hian tu na kan siam hian ina etitak maya adiriam zong le atei te zonga asoi hipoi kanti
kharem na thutlung kha India sarkar ayo Mizoram sarkar ayo MNF underground sarkar le MNF party ayo mi pathumina Mizoram mi puitela India ram mi puite hua pat an padata na rem na thutlung an siam ani tu na kan CM ding lai inda ma ni thalai zir lai te jinga athu soi he rem na thutlung hi MNF Mizorama asodan tak chon Mizorama party pakhat chu MNF ati na ni party pakhat le Union Home Secretary tin kara remna ani chuta chon pulal denga nemap ai oina sai na ten India Home Ministry Home Secretary na sign bokani in atei te zong in thudik lo asoi kha thalai te khan an thin lunga noi re sela tu da ka soi he rem na tu thung dik tak chu ani ti lo fil chen cha se ka du he rem na tu thung he khatiang Mizoram IO le India ram IO le MNF underground sarkar MNF party IO pathum tena an soyani mi zong zong ta mi zong zong tan mi zong zong huap mi zong zong ina kan pom ani party pakhat le Home Ministry in kar thu mai andilo ti kha kan chian ka du ani khalai khan mo kapu khami inrem na sangkhat zakwa somriat le parukas juni somthuma siam ani khan Mizoram atangine mo Mizoram pon atangine mo zo fa te zo na thak te zinga pomlo na thu pol pakhat talin an chuan kan thret china chuan pomlo chu soi lo an lawm thu mun sang sang kan thret the khovel mun sang sang atang point zo fa te hian lawm thu an soi zo ka ni ka lo me chuan ka zole na panina chuan article zathum somsari pakhatna zina hi kan siam zaom takhian a khoitu zinga adam om chhun kani ati hi adik rengem ti diklo 371 G remna thuthung anga India Constitution thun lu thar 371 G hi Mizoram special provision kan nei abika in hung na kan nei Constitution article 371 G thun ani hei hi hemi siam chuan na hi hun rei tak kanin biak na khan appoint ka sang sang ani wangin kan bang lo thei lova chuta chuan point sang sang oma 371 G cher chuan na hian MNF palai ten rawn tu ronin tiang khang khami close sang sang te kha kan pui tlin chho ta chu abika Mizoram hen him na ani hei hi tu na kan ram kan nam kan sa khwa ven him na atan bi apoi mo chu kan nam din chuan na ta na kan ro lu ani ten heta hian midang chuan dai dan thang te po kanin biak na hemia chang ni lo point danga po an ron soi chumi kan da khom chuan MNF thu nei tu sang ina rem ti angin 371 G hi siam ani chu ani then 371 G kami akro sang zo khan proviso anti kami close 1 2 3 4
khan chuan India sarkarin kan dan siam chunga thu anei theilo wa kan pum bil chung chu kan sa kho chungchang kan social customary law chungchang ram nei tu ni le a the thang na chungchang ten kan sa kho chungchang khate kan thu dei na kan pum nei pum lu mani chu kan nam ten so na ni chú ta chọn proviso ina zui ta chú proviso chú mà sẽ hen Mizoram thu này na pum lum te hian a huam lo tu chu rem na sign ma India ram dan phang Mizoram man te chu a huam lawang kaka ata ta ni chuan kami kha nita amero chu kalai taka khan kai to na kan nei chu ya adan chung chu a huam lo tu chu bi om jo chu dan ken tang thei ti dan ni chu chung chu eng tenge ti kha kan se bai lo wa ti chuan aizola peace embassy officer pu ching te pu h1 na la wa ten do ma Mizoram sarkar ne na India dan Mizoram tu na man lai mek te alis ron te min ron te puai ching ten kuta kan remna thu thung kan soi la ya kan legal advisor Suraj Kausar senior advocate Supreme Court ami tun do kan governor Nita Khan athei angena ron la khom buka ti chuan kan da khom ma ten pudo he home ministry atangin chung ang list chu aron la chuak ve ti khan kan da kho ma chu ta tang chuan kan te ai nang de tham ta chu wang chon heng hi chu formula hime kan ti ani chu pudo hian ama saben da khalis kha la kho ma mang big asoi he adik lo aizola tangen po ching peace administration Mizoram sarkar ina ampan lai dan manjui tu tali saron ti Kusaras council kan legal advisor senior advocate Khan kuta alakhom boka chu ani pudi chuan home minister tangen alo la ve chu aji nga pakhat chau ani chu kan enda khoma chu lai tang chon kan ti ta ani ten chu ta chon kha chu pom tu chin kha dan kha chu a fel ta maya amaro chu ven thon kan nei le rem da kan sai le state kan ni in kara khan hun thadi khat kha om the ya ne wangin khata khan India sarkar khan dan thar asiam bel rumayang ti kha kan ven thong ta chu kan soi ya official tenant ti khan an dipon kan siam do le nem anti chu mi kara chuan pudu pawh hian home minister alo pu ve home minister in kan siam mya lawang dan thar kan te siam lawang ati thu kha aron soyani chu la ya chuan ama kut koi ang bera asoi ro chu ani lo ve kan ti ani chu ten chu tiam chu ani chu wang chuan ani khan kami chungchang khan parliament te po soi ro katia soya chu tin katin apas na po katela ti ka chu kan khato lo an ma ning ka thun ro se member MP ni ve soi lo po afin pia te bi kang chu ka chu amana soi ni maya soi ro se amaro chu kan fiat chin ro thudik ro chu bak chu om lo ani chuan kami 371G le memorandum of settlement draft na khan atel ve draft na atel okom lo in leng le thanem ngai tam tak
Delhi palaya kanom chung khan pudeng budu le kan delegation member te budu ka an local thi na chung jinga chon MP bernita khan chuan soidu le thania afiat te chu aron soi a local ve jinga pakhat ani abi ka ama chau mang emaw ko emaw kan ninga lo amai ro chu MP ta pham akha chu ani point angai ven ti kha kan phamia lo chunga chuan tha ati po asoi ve thove ke nipon kan ngai tha thove amai ro chu athu tu berle athu nei berle thu thu de siam tu chu ani lo khalai kha ani ta ani khata khan zu ni som thum sang khazakwa somriat le paruka khan remna sai na ni ta khata khan remna sai don khan kan fiat danin Delhi MNF lampang nipoi mote party Mizoram sarkar ayo tu nipoi mote le India Home Ministry atanga India ayo tur nipoi mote ko khomin ni khan Delhi tlanga khan tuna kan chief minister hi atelem ko khom jinga khan a thudik tak ol sam tak chu tello Mizoram chief minister Pu Lalduhoma'n le a cabinet minister engamazat an Mizoram chief secretary an MNF party atang chon pu a chinga le pu h1 lal awa an ten zirlai hong tu te atangin pu pi siam lian le pu lal ping lian an tel chung chu an tel ama chu tel lo ti na Pu Lalduhoma'n a tel lo kha ani ta ani le tuna hian kan zo du le te chu a in rol dan chin te po hi phek tina kam minga telani atia kha chu phek tina hian I ak khoina hian ka tel ve ve kan ti na thu kan ya a ming kha a draft tu te ming kha phek tina kha chu na chuang lo wa a khoina hian ka tel ve ni ka ming chuang thu kan ti na nga lo ngai tai la khata khan a draft na khan a tel lo wi ti ta tu na khan ani chuan khalai taka khan tun nuwa heti taka peace accord memorandum of settlement le settlement heti taka aron soita ka hian enge in party na zu ni som panga main ngai dam deal ro se ani lo chuanin ma kan lang ti thom te lo om ta khalaya khanin kha kan siam thu soya hianin thil dik lo tam ta kom ti in soi chuak ta chu ta chuan khami against tur khanin in party hian engang zelam malak engthlengam malak nge ril ruwa in nei ti lai kha min sui theng em the chen chun dar som pania khan the president Mizoram thanga hoven party in press conference kan ko wa kan ko na chan de chu ta chuan sei vet to ani chu mi chu hi athu le hla ani chu ta chuan kan soi chu rem na thu thong memorandum of settlement po aming a refu lowa memorandum of agreement te ati achangin memorandum memorandum of understanding te ati aming po a refu lo tlon chuak pat law student te jinga asoya khan chu tiang ang chu ngai to in he rem na tu chung kha amadra tak tak ni se
thu pui beraka a thei ngil theyang em eng tenga a soi dik lo chu wangin a thu soi kha thudik ani rin a har zual khami atang ringot po khan mo chu wang chuan ren na thu thung kan ti migri got a po kha abu dik lo hrim bo di che alo bu dik lo poyan a kan tong kalamin Mizoram pi sakot kan ti a khami kha ero chu a soi ve a ta hian a soi ve ka khan ngai ta ila atha anga chu wangin hemi ren na thu thung hi chu tiang ang tak chu ani awangin adrap na khan abung le changa telvek sela a thei ngil ozong lawang ti kha achiang chu dang chon achiang bain ka ria soi pe langai lo ani le ILP chungchang kha soi le ta central dan du hun huna anrom ti top thei tiang zong kha na soi ta adik chia i country 71 g po hi him lo ha soi le ta chu Jammu and Kashmir khan kan setoa 370 Jammu and Kashmir in himna dana kha bai thain president rule an da ta chu mi nu a chuan UT pahnia aladak le zen ke an tender le ta an du chuan an thei te me ya chu ta chuan he phi sakot kan ti mai memorandum of settlement le ILP hi central hian ron ti top tum don ta ang se in party hian engangin nge do dalin tumang kan la serious kan la thutak khop anga kan chang ral rang ahum turin ti kha toy te ka soi nam sak chu ani nam i su ani awangin nam dam na kan ram dam na kan sa kho Christian din khachwa na atana apoi mo awangin chu hum tiu chon party ang poin kan chang ral rai don atoi zongin then 371 g te then ILP in the land regulation te andu hutuna India sarkarin an pai thai ti chu soi ngayen lo India constitution article engkim hi India sarkarin pai emoti danglam emo siam katemo du chon ati thei ti chu mi zong fiat ani ambai ro chu hemi 371 g Mizoram ina special provision api ka ven dim do kan nei kan khum ta ka ero hi chu pi sakot rem da thu thung a kan rem ti dun awanga thun lu ani chu cho an thiat chuan kha rem na kha India sarkar in da bo chia ti na ni tin ILP po rem na thu thunga kan da an thiat chuan an bo chia ti na ni rem na thu thunga atel tat thil da ang lo isu da ang lo chu kan thiat angai adot le hemi 371 g hi centralin an thiat thei mai nilovin ama sarkar Mizoram ZPM sarkar ngai po hian an thiat to along heta hian a renga ownership and transfer of land ti hi sang ni som ni le panga heta hian ownership and transfer of land Mizoram thune na kan nei pum hlu makha central sarkar ina thune na changvet turin an ne na an hla na lawm chumi awang chon Mizoram pumpuya India sarkar rem ti na po la lo in an du na muna kem engkiman ti thei do na chu kan du lawa chu wang chuan a surrender masa berzok chu amma hinia lawm chu kan do ni FCA chungchang soi na khani ta forest conservation amendment act kha khami soi na khani ta ni chu mi a chuan kan ram leilung
nia Forest Conservation Amendment Act kha kalau chiara bu po kanaya a notification po kha khanaya khata khan social development le infrastructure le I defense security a kha chuan I aduna hun a kwaron seu theita a chu house a pa sanita a khalai khan enge han soi zawdu inayem chu I chu tak chu kan phal lo chu I chen thala chon tu na chuan CRPN emaw enge ni Forest Border Security Force BSM AR raman mo chuan Mizoram Sarkar an ron thena tikhan dan phung pang ngai oma compensation pen thatakin an pe kan pe ka tuna chuan ro chu Mizoram Sarkar phalo na po khan an tu du na ron mang the lawm chu adang lam na ani chu kan do tlat hi ani chu bangin 3% ton chen an pai thei ti kha cái mà đi cần thứ này nó bấm lúa mà bộ bảy độ sở cá hiên anh tiếng nghe ở về nhưng mà tị kha anh đi do cái nền bị bưng lại tụi chiang lưu tục tên anh lâu viên ILP he British Online trong cảnh ban cảnh xóm dẻo hay he tụ năm Mizoram mình làm ban lại anh he akal zel anga centralin siam dang lam chia tam bo adu point Mizoram Sarkar rem ti na lo cho na siam thai lawang ti kan chan na tatani amai ro chu central Sarkar state Sarkar ina addicted hi chu kan rem ti thai lo de chu wangin kan pai du emaw ti dang lam kan du huna chon state Sarkar rawn ang tin kan ti don yan ti ato pa chuan consult state Sarkar rawn ang ti khan kan da ta amma state Sarkar rawn ang ti omya lo rawn ngai lo akha state Sarkar rawn ngai kan da ta kan ti chak ta zo ka ni chu centralin an du cho nan pai the lom kon si se nang po an pai the soi ngai lo doi in đồn tị bốn cắn đồn kiểu gắm là bằng cho in thu lom nắng mà ní cụ tàu mẹ dục tị nà nị dục surrender chú lom cắn soi gì chú vàng cho anh đi chi nó cái soi xịa cả ram lệ nắm hùng hìm nè cắn sở khô hùng hìm nè hi cho anh em bên này pichu nhất ta kinh cẩn tinh tôn anh ấy cái cốt chú anh ấy chú vàng nhân vội India hian heng hi kan ngai to apoi mo vo India poi ngai to ila hemi zo ma chon kan ram kan nam kan sako him na kan ti chuan he ta kan ko san te na poi sa fore na tanga tan poi da an bu thin ang kha tun ma da no man kha siam thatan tu ma tu na hian parliament ma dan puluton an lo soi ho turin ma chop me kani câu phần dòng cần trung traya tiếng cần tị là dân party dòng đăng in cần đâu vào anh đi hiện nghe vui nên anh soi về Mizoram mi pui đây đó mà party mà là nó là Sarkar mà là nó cần soi thầy thường thì vui nên hết thì hiện Sarkarin mà cần là thì buồn là này là vấn đề gì chú anh vàng nghe ven thôn central Sarkar hi ven thôn anh này mi cái này chuan cần ram cần nắm sang anh sao qua ahim don lo chuan politics atu tlat awangin eta hi chuan central Sarkar po nor do tlat kan tu bani chu MNF danglam na hi ani kha forest contribution regulation amendment khanita ani chuan khata khan nia tuna kan Sarkarina I akal pui danin du khoplo na khai soita chuta chon kosan inzom khom pol Mizoram Charges of Council khan kan ma luka hian kongzo na dulo na kongzo na neyan tuma khami MCC Mizoram Council of Charges ina kongzo na huai hotan tuma khan in party ne ngangin ye thopin tum kan thop an nunga kan ding tlat chu pun party point
mi kong zo na ni hian a thei zong chu ko khan member kan ni boka ikalang u kan ti a karin dan chon nak tu ka po hian party chung in khoma an soi rik karing kan ho tu ten chu ti khom chon kan ngai poi mo chu wangin FCRA hi bi tu na ko khan te na an din na hi kan tho plat an tu ga kan ti a toi zo ni tu chu ani tu na hian opposition in ni ta MLA somin nei ta ni in party in chuan FCA kan ti Forest Conservation Amendment Act kha kan House Assembly House Mizoram Legislative Assembly House pass ani ta sia lo sarkar le taula FCA pass hi in kalchun zom puyang nge pass to sa hi in suit le ang lo sarkar le taula ato jongin arang theyang parin kan su tang hay chu kan so to kan sarkar vo le hay chu kan su tang kan ti top chu kan ngai dan ani chumbi ya po chon tu na hian Mizoram sarkar hian hay su routine mana kan ti to ka thei top kan chu a tu na po hian su tu hian kan lan nor zel don an su ma chu kan nor don hay hi ai so lian lu tuk chu bang to de ta 371 si a kan special provision da ram anei tu kan ni na le kan the thang the na kan thu nei na pum lu ma kha sin tala min periwan ti pon an tong to pek ringot hay he ege ni ram le nam mangai nom lo min sum le pa ya long na tur an bo ba gi da te me ti kan question zo ka di hi tu apoil tu khai hi tu ole tikhanin ni hun thadau mai min pe a kan lom tak zeta toplam kan hnayanga tu na hian opposition in nia chuan a hma in ruling in lo ni towa chuta chuan in ruling lai khan thil ti dik lo po tam takin nei in karinga emaw thil thati po tam takin nei in karinga engpo ni se khang zong ba ka khan tu na pu do ma thu soi chungchang ate le ZPM party na sarkar an nei chunga kum ni le chan ve kan lo pelta an tram chan ve mang zo wang chu ni towa hemi hun chung hian i du khop lo na mo i va fak an ngai na thil tha an ti na mo ani lo pan zo ram mi pui te hne na enga mo soi dui nei chuan khongai in min an soi sak ta che tu kan sarkar he mi pui ten sarkar thar MNF ni lo congress ti lo siam ti en kalphung thar bei seyin kan vota in that na chon mi pui kha an lal bera sarkar po an han siam ta amaro chu an tram chan ve lek an mang chung po hian mi puyin du khop lo na lian tak an nei chu atoi zong in soi ta ila an campaign la kan ti an ti lo ten hay chu kan ti lo wang an ti le si het yang he atam lut to ka chu wangin apum puya hian an performance chungchanga an kalphunga mi pui bei sei an phalo to an tram chan ve hian tu na po hian mi pui ngai dan hi langat ila ka bei sei an phalo ti hi majority an ni karing chuan tu na hian rin om na dik na kan mamo rualin kan sarkar hian chu rin om na le dik na chu mu tur atem lutuk tu na voin nia kan ni su kan eng hel lutuk ringot te po hi ngai to chia ila rin om na le dik na an tak chawangin ram le dab tan an ding char lova hetiang ang hian an kal ani chu wangin kan sarkar he mi pui bei sei lo anga an kal tak si abang hian
सरकार थल दंग siam tu hian mi pui hi tu na hian an ril ru a in siam le to ani ti hi kamu dan ani khalai khan zona pakhat ka ne ya chu sang kha zakwa som kwa le pariata khan PC party ne sarkar in trom in siam ta a chuan khamitra ma khan kumhni le achan ve kha khata khanin a protocol party protocol ale sarkar protocol a khan a sakhen image in ka sia kan chief minister zom ta pu zoram thanga dotchia khan yom nin kan sia protocol a khan chuta chuan han ngai tua wang la sang kha zakwa som kwa le pariat a sarkar in trom in siam kumhni le in tran tiratanga kumhni le achan ve chunga in malak na le tun ZPM kumhni le achan ve chung an malak na hian khai khin wang la enge I hmu dan mi lo sil che khonga in ole tu da hian kan thiet again sarkar thar thian atram chan ve aman ta ka hian achievement mi pui ma ati lo tin le tu na han zo tak san ja ko som ko pariat sarkar in tom kan sia ma kom chan be chu kan achievement kha tu da hian chu ti han sai phut tu pe chu a har a khata khang kan tho hong na kha atha a PC party te nen po khan chu ba ngien kan achievement a kha atha jok ti chu ka tu na hian ni chen ka soyang che khan physical achievement atak taka mi puita na maso na kan tho mai ba ka khan mi pui rilu confidence atu a MN party rin na angata atram ni nathangin ape ani ma se tu na ero chong kum ni le achan be chung hian mi pui rin lo na mi pui na an rin phak lo nge an rin angan ha an tho lo na mi pui rin lo na hi an khum tat to awang hian apum puya po development mai ba ka po mi pui ril ru khan kan performance ka min phalo kati ole te khanin hun thatak mai min pe a hei a hun buai tak kara ti hian hun thatak mai min pe a kan lom tak zeta A&J Mizo Channel chuan min thil tu te mi pui chunga po lom thu kan soya ti ni hun thatak kapu min pe ka wangin I chunga A&J Mizo Channel chu kan lom tak zeta lome kan lome